Znači, odito pitanje, inšallah, lakeri kobor o ashabija ange doprinost ko haljolbe o Kur'an. Buyurun kala beni. Angederne gote odgovornám, ktorého počíve, magávate pohvali nove na smere. Sadala lesere interesantna sarvi kinela, ali on skečija so kerala. Moram kaže da močalo čak parilo sam dojke da i ne odva prvo puti mi se na ovo lestar baš i dozvola nešto agarine. Kada je policajco parehem počeli sukakere parencar. Znači, motih noća ovo, nažal kozom ima dva nasmeran, gdje kozom vakti od vas nemi ganine? Skoro jek beš tekvaš, agar nešto. Da, pamtinava močalo, znači, Sara Sandrio i od tegani diktundo čačipaseo i si od dva svako sili piro način, alhamdulillah, so svako trudini peke dole su ona sar gote anel, znači, hajri kakva narodu. Abi Samir, kada na pitanju ko znamo sahabija ange, znači doprinos vaših halojba u Kur'an. Prvo, da bi od vama unuš razumini, valjante džanel da te na ovesine ashabija, a mena dve ništa nabi halevasine. Znači, te na ovesine ashabija, a mena dve ništa nabi halevasine. Dva je temeli. So se, o pegamberi sallallahu alaihi wa sallam, od ovoka budci kiringapo olenge, di koje koreme ki bitka kada i ne, vakerja komarive, kada i ne vakerja jarab. Te na uspinjama mena kava, nakao ven, znači pokolenja kolaka kerentu zikri, nakao ven kolaka ali parentu. I odvatano, kada manuš razmisini, ko naš karpenđari od vas i tano objavimo, odvatano ashabi. A men kada to pitanje ashabija na lajlen sar bezgrešna manuša, sar neko so mangalate pestavinilen, naprotiv. Znači, amen džana je da on tane isto manuša. Međutim, o lengoro menheđi, o lengoro šabloni sar on prenesinge, znači, amenge odini, i tano savršen. A dva Allah pomožin gane. A dva men morate haljova. Allah, olen hvalini len ko Kur'an vakeri, tu men se najšukar ummeti bi čadek jaka dunja. Direktno lenge vakeri. Pa tek posle amen. Ne save lena tefsirina kavajeti amenge vakeri. Ačov, tu alen hiljada vrša pokasno. Znači, prvo vakeri pa dva baše ashabija. Najšukar ummeti. Allah lenge vakeri, radi Allahu anhum wa radu anhu. Allah zadovoljno, len sarahim on zadovoljno tara Allahi. Allah len farinen ko Kur'ani ko but tana. I odvana ne dva agar samo, znači, vakerdo. Dva istile piri težina. ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. Koji to na dva najšukar slušati kira Allahi, ako idite objasnini je situacija, ako na ne dva Allahi. Allah je farinene, znači bizolende, a men ne bi halevajasine ništa. Kada to ne pitano haleva u Kur'an, znači ko zamon trudisarile vakeri izjava toro ashabija su vakerena, na ne, nije kaeti, a te nađe ona ole soro sebebu nuzul, povotari objava, ketan običao do, kastan običao do, znači penđarena sine, je kolendar sine o Alija radijallahu anhu. Znači, on dinge sa tebe kava dini halona. I kada on halile, on znači dike agar sasu i 100% znači te širinenne. Amen, znači na verujna da tano ashabi bezgrešno, nego verujna da kao šabloni celokupni menheđi, sar on prenesinge amenge odini i tano savršimo, jer odvajne naredba taro pegamberi sallallahu alaihi salatu wasalam. Dva valente halope o šabloni, znači tano savršeno. Ako jek vakeri, na primjer, šurama buti, znači ko lajvija i klona vakerena ashabija, šete vakeravinge šuna kari, postojini diso su vikinipe odgoj ko kelami. Znači, postojini diso su vikinipe odgoj ko kelami, ko razgovor, kada kerea, pogotovo javno, lafi valento l'ahlako, kultura taro kelami. I Allah subhanahu wa ta'ala zabranini amenge te kera lafi taro okolako atane, na primjer, na kraju dunjaja mule lošno, te spominjalen sar lošno. Zamislim ako tu spominjali, na primjer, je generacija kad su Allah hvalini len,
tu spomenuli sarlošno. Znači, ковата два разум. Дали сме гато акера. Асхабија ќе на тоа питање халојба Кур'ан. Теновено асхабија, амен авдве наштите халова о Кур'ан, од вата тежанен. Ма козом готова мен писмена, козом готова мен годжаја, на жена козом уче. И сибу кја кола никад не би халувајален. И од ваката на Кур'ан, значи, оно докажи винге Кур'анеја, да кјамари годи, која марав дистно живото, а мен од асавкемо шенге шајте пена сој оленцар, значи сарону спинге сао два. Значи, а мен од два наштите замисина. Со се наштите замисина, со са мен нанамен берекети ко вакти, а мен нанамен берекети ко илми, а мен нанамен, значи, со се од два сепја маре харамија, сепја маре, значи, руми мен нијетија. Ола синерен скроз ја вер, значи, менталитет ја мен дар, скроз ја верчан дедикиве, Hem Allah, znači, rile od vas znanje direktno taro Rasula s.a.v. Tačno i da tepena nauke kola tefsirinena u Kur'an i tako dalje, kola tumačina u Kur'an, nas ne potrebno kovakti taro Rasula s.a.v. jer sa so sinelen direktno irangepe ko Rasula s.a.v. Međutim, kada o Rasula s.a.v. na klej dunjaja, onda si ne potreba poučime ashabija kola sinelen već odredisarije za ek tepena samčike da ulavstalile poarica ko nauke, znači i nelen jeksmer hemo dva sikavenasine. Znači te navake rataro halojbe Kuranesoro, taro Abdullah ibn Abbas, oftano tikno. Znači ovi ne tikno kada se ne o Rasulaju s.a.v. Međutim, diko Omer radijallahu anhu sokjerala, kao me but puti spominavaju, pa nekaj spominavaju. Omer radijallahu anhu kedela manušen, sosine, znači ki komariba. Emči vala Abdullah ibn Abbas lencar ko bešiva, ko mežisi. Jakna savore osetinge perice saru. Jana soso akava tikno maksem i to velo te, a mendi semen maksem ja saru, leste ama mare maksem ja na ne odce. Hem Omer radijallahu anhu počela sova kerena tumen baši sura Ida jaa nasrullahi wal fath. Znači sova kerena baši jaka sura kada kavala Allah siri pomoće mi pobjeda. I on savore, znači vakirena, sar manuš halola, pazine, sar manuš halola. Aki diraman mena kana ko amaro momenti, sar bi amen halovaja ka sura. Kada kaval Allah si pomoće pobjeda, em kad keka i salmon ša, kovena ko grupe koji stan tu zahvalnito Allah sem ke zikri i tako dalje sarđala ko prevoz, znači meka nas kratinao. Sabi vakira gar sar su jaki dikaja masovno monša kovena i tako dalje, a gar bi tumačinaka. I Omer radijallahu anhu počela kada je počela kole, em vakeri posle, a so vakeri tu Abdullah ibn Abbas. Pazi na kanakava. Vakeri, a kaja sura, na ne ništa ver, nego išareti so približisarilo o eđelije pejgamber sorta na keli dunjaja. Subhanallah. To prevodi keja. A gari tamo, tire razume, od vas otušajte halove, ali i srž, Andrej, znači od vatana ashabija su objasningetaro Rasula s.a.v. Ne smo ga to kera. Bizo ashabija, na samo Kur'an, znači na samo bilo koja nauka, naš ti, znači tu te halove, so god ti ranetu, so god, koja god nauka, povezime islame, znači osnovatane od te o ashabija, osnovatane o ashabija. Od ovoga. Allah te nagradi na tom upravo. Da inšallah, ako šaj i Allah upravo samiri, nema men odgovora kada Allah i pučive i ne baš sahaba. Baki man pa ne putu pučive kema gledali? Kobor o ashabija ange doprinos ko hajlujba o Kur'an. Kobor ange doprinos. Anem prvo morati di kao lafi sahaba ili ashabija sa sva kreja menoroma. Lafi sahib arapskom čini amal. Ashab o plural. Taro sahib amal. Samo kičnula pe subhanallah o anav ashab ar-rasul. Zamislim tu ke neko vakeri tu kao vetaro sahaba o amala peygamberi sa subhanallah. Sarko stinetu. Sarko stinetu samo a dva manuš tu ke yani asab ko titl te votu. Tu te vetaro amala subhanallah.
Allahu Akbar. Ava savočas subhanallah. A zamislim o pegamberi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bişlek puti tümen cenena kao. Samo te posjetiti naftane. Fa zikr innama zikra tanfa'ul mu'minin Allahu kerim. Upomeni su se upomena korist od lenganena suverenena. Zamislim o pegamberi bişla lenca, prema lenca zajedno subhanallah. Ne su tužno diki benele. O sahabu počinje sojto ke Rasulullah. Kjer dve žirnavati di kab me mangle pralen. Ihvani. O sahabu čudni gepe. Sarbi ya Rasulullah, pa mena katena. Zoleste kedime. Pa katena suyu buti. Pa katena. Na, tumi ne miri amala. Tumi ne miri ashabiya. Ali me prala tane avera. Ya kana o sahaba subhanallah. Koy ya Rasulullah. Ako ame pa koy. Akili odula nasıl tümen diklenme. Tümen diklen bire mucize. Tümen şungen mire lafya. Tümen o cenneti mire muyestar şungen. O cehennemi mire muyestar şungen. Allah subhanahu teala miye muyestar şungen. Diklenme man. Subhanallah ne savi nardo inedi. Samosu diklen peygambere odmah kuge ko İslam. Subhanallah. Te pene tümenge hari pokolaj te kuven ko dini. Ali odla manuška su kovem palo miro, palo tumaro, su nina dikle man, su nina dikle tumen, ali palim kavrinen ko Allah subhanahu wa ta'ala, hem man de sar ko pegamberi, hem tumen de sar sahaba. Odla tani mere prala, subhanallah. Znači, amena kate su bešaje, sari neka su tani presudna, hem samo muslimani go celo pu, džanom u pralu mi pen. Tu ne, nan taro amala. O amala gelip peste peygamberiz. Neşti amen tevatar lesri amala. Ali elhamdülillah men nem taro lesri prala. Elhamdülillah. Allah te mukela men da agar yani te zastužina adava lesri prala teva. Ya Rabbil alamin. To radosno ko yevmil qiyama kitka dikela men tarom yolni ko tete lesri vastena te ya Rabbil alamin. Hem of to radosno kitka dikela men. Hem ponosno to. Sahaba znači, ako na džangli, šungen kada dva amalai netane peygamberi se. Hem olengoro učitelji koji ne, direktno peygamberi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Yani olengoro profesori, olengoro hoca, olengoro šejh u peygamberi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ovi netone najšužo stvorene, najšukar stvorene, najšukar insani, najšukar stvorene mo prav mi pen, subhanallah. Khairu halqi illah. Hem olenge objastinga u dini islam, subhanallah. Saršaja men te peravaj ke sahaba. Saršaja men te kera lošnu lafi torek sahaba. Saršaja men čak su više te akuša, auzu billah, je ke sahaba, subhanallah. Kad on tane odula zvezde te pene, su se kagija menge od rumoku Allah, subhanahu wa ta'ala. Se on je leo svetlo toro pegamberi sallallahu alejhi ve sellem hem širingele ko celo pubja. Subhanallah. Samo dia poruka islam teresel ko na samo ko Arapija. Čak ko avera plemija, subhanallah. Jika je širinge po islam amena Roma, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Su nam Roma, alhamdulillah muslimanina. Alhamdulillah, savo blagodat jaka. Čak amenge romenge su tene najmirzime. Šitte vakira Allahu alem ali tarın najmirzime. Plemija, etnija ko sveto, valim alhamdulillah Allah, ponosni amena kale dinija, alhamdulillah. Časti aminga kva sar Rom. Koji Rom vakiri, alhamdulillah, su inu muslimani, alhamdulillah morat deš put te vakiri, alhamdulillah su Allah amena bistrige. Ako nardo, nema šužislik, ako nardo, ama ko Allah subhanahu wa ta'ala šajtu najšužislik, ako se nam Rom. Agar te počimna. Posto sahaba, i ne dostao ših Beni vakir gamingi, taro Abdullah ibn Abbas, ali dosta sahabi šajte brojnaka nas pamla, ne vreme, ali primer, Abdullah ibn Mas'ud. Akava sahaba, subhanallah, stisno manušni, slavo i netan, ali Omar ole but manglali. But, Omar. So se manglali Omar but. So se Omar uvek mangla, sar Abdullah ibn Abbas, mangla odolin su i nelen but jandipe, hem taro dini. Ovi ne asavke manušenca manglati pišao. Jak Putin o pegamberi sallallahu alejhi ve sellem kit pishla Abu Bakr hem Umar
Këtë pushtelin sojtë me nge najmanglo ki dunja. Ali pejgamberi akige o shuzho miris, o gjuvlahemo namazi. O namazi mange radus ya kenge, pejgamberi akige. E on beşlet te penesar tekni diskuza kerge. Ama Abu Bekir vakige istakate, mange najviše svigini peko dunja, loko te bešav, manushenca im shuzho muhabeti tavuma. Znači, ek shuzho muhabeti so korisno muhabeti. Korisno candi petel. Yo Abu Bekir isto gelini. O Arapya uvek mangleyni adama. O Kur'ani subhanallah. Amena vakir gamakva. O Kur'ani vallahi koyka tumendar taroroma kasiptol arapsko çip hari. Ole me vakira saromana alin alaca. Vallahi mangi arapsko çip pomangi tarim miri dayakiri çip sas vakir. So sadiye ek subhanallah. Yani ne normal o çip. Vallahi. Koy siklola arapsko çip cenelo Allah sese biringe o Kur'ani ki arapsko çip. Kahalo. Subhanallah. Samo tishnela em te halovela Allahu Akbar. A dosta tu kja do muđiza akva subhanallah. Em sawa Arapija. Znači Abdullah ibn Mas'ud pralalin, penalin, ik sahabajne su vakirja. Skoro eftavar deš sure me direktno taru muj e pegamberesuru ko pamet sipilu. Subhanallah. Zamislim? Duj tretini taru Kur'ani subhanallah. Direktno taru pegamberesuru muj šungjada. Šajli ovdje halilo Kur'ani pogrešno. Šajli ovo Kur'ani, šajli amin po šukar desate halilo. Sad ne save romaša jesu vakirina, šeh beni su vakirija. Akala živingi 1400 godina gledel. Sobe akala, ko se u vreme živine na Allah. Arapija, ki pustina. Amin moderna i namakana. Vozineja BMW, vozineja Porsche, vozineja na žena so. I semen na žena so. Tehnologija na žena so. Su te pratine valengre lafije, neštimo prav spana. Odla o zvezde te vakeri. Amengi. Sa sudi kajle. Te pratine u drumu. Pravo u drumu, on si kave amengi. Montane u trim čista generacija sahaba, u tebi'in, tebi'in. Adla u pegamiri vakeri on najčista generacija. Olen trebala te pratina. On objasnine na mengi sar Kur'an. Hem zamislim jek butisu kava kera. Ko je palo kava. Palim kakri lošim taru sahaba, ola te araki. Ola te araki. Akava o sahaba, Abdullah ibn Mas'ud. Zamislim, čitinga Kur'ani, pegamberi vakes čitimajn Kur'ani. Abdullah ibn Mas'ud čitinga, ja Rasulullah, tu kja vala je objava. Mete čitinga tu Kur'ani. Vakili se čitin, magava tišna verenda da Kur'ani, tu mendar. Açar l-Islam Allah. Yov čitinga ek ayeti ki surat Ali Imran. Satanu agar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء بشهيد أولئك شهيدا سبحان الله وبيغمبري كتشنغا كوايتي رونجيا Rongja i celo bradare siri sapandili. A dobor asva pele. Hasbuk vakiri iles. Dosta ya. Iravela. Abdullah ibn Mas'ud čitinga pe yarısta soy buti. Kira kva yeti kira matirova sose vakiri. Fa kayfa idha ji'na bik min kulli ummatin bi shahid. Hem sarkovel kitka ana tarusvako ummeti, tarusvako plemeta vakira. Yek svedoko. وجئنا بك على هؤلاء الشهيدا إمكانات توت ومحمد صار سvedoko أشال أكلا سلطان نبرنيكا ولسرو كاكو هم ساتر مشركين هم سوا برا over karo rongya ki çünkü adı var subhanallah akaba sahaba rokirga peygamberi hem tu lesa ki Allah'ın lafı tela cama pramite subhanallah Sarše ona mengi objasnjena u Kur'ani, ovtaro pegamberi, eftavar deš sure mopral. Čitinga u Kur'ani pegamberi se, kaj u pegamberi tu mukela sva subhanallah, tu lesa kira lošno lafi. Amen, morate, te manga e sahaben su se ontani sar šihbeni su ake sebepi, su akava dini resađi amen. Ondige pe pare, ondige po životu, po ternipe, po vakti, sa su inele, po bogatstvo sa inele. Čak, subhanallah, yani zamislim, mukle saki Meka tikloven
za Medina, mukle sapalo peste. Ništo ne nile, ništo. A ine ulenda taro, Abdullah bin Zubair taro, najbaro ale manusha, najšužo najbaro, mukle sapali peste geoki Medina, čoron, ništo ne nile. Hateri so, hateri za Islam. Hateri poruke sam te širinila, subhanallah. En palo meri be pegamberi suru sahaba, širin gepe ko celu pubija. Neko gilo ki Kufa, ko Irak, neko ko Egipet, neko ki Sirija, ko Dimešk, neko ko Jemen, neko ko Savera pubija, subhanallah. Samo te šineno Islam. Te objasnjenje nardunge o Islami, o taro pegamberi, taro ajetija, taro Kur'ani, sar te halope o ajetija. Sar šamenti kre alinda došla, subhanallah. Ket on ine sebep amen. Amen de teresuli poruka. Taro pegamberi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Entaro Allah subhanahu wa ta'ala. Utilese but važno amen. Te janala lingi istorija, u biografija taro sahaba, sa imanu šajne tani. Wallahi na štit, Allah nardo svakirina lenda lošni pa, on na janala lingi biografija. A dva manusu kaj kluka vakiri nešta lošni pa, prema o sahaba. Allah davali se savjet, natušnila Marija Lafe, nego čitim oprav, šajte čitine, pismo ina, prav čitim biografiju. Tara akva manusu kaj lesa lošna Lafe. Pa kada keše ovkarovil, pala dva, söz čitim gak biografiju. Suki geo lesa lošna Lafe. Nada lesa morate pa zna, but čuka morate pa zna. Allah pegam šehbeni vaki gea, radiyallahu anhu, wa radu anhu. Wa Allah yolen sa zalom. Sa šaj tu te yerine sa lošna Lafe yolen. Ili te melekeri slikalenge. Valla te arak yani. Lamandır. Amin. Mabi se te kere like ko video ako svignja petuke. E pratim mu kanali ko YouTube, ko Facebook, em ko Instagram. I da je ti rumengi.